Svetla se pale, vežite se i polećemo. Svetla se ugasila, ali to je famozni glitch, gde ne krećemo odjednom, već igrica odlučuje drugačije. Dakle, krenuli smo, velika nagrada Portugala može da počne. Predrag, jako lep start, Rajsen je u malom problemu, sada od McLarena. Ovdje će biti agresivan McLaren, silazi malo sa staze Manić i Alpina. Vidimo u pozadini nam je Stojadinović Danilo ostao zaglavljen, ovdje je malo guranje i kontakt, čini mi se Zorića i Olafa. Vidimo u pozadini tamo Emperor. Vidimo Emperora sada, kakva bitka Aleksandra i Manića, čini mi se da ga je malo izgurao sa staze ovdje Aleksandar. Da. Naviku ovo da radim, tako da ja se izvinjavam ako imam neke greške unapred. A naravno, mora da šta. Ja bih ovdje iskreno postupio sa napadom. Ode Rajsen! Ne. Šteta velika, Predrag vrti još jedan najbrži krug. Da vidimo sada malo iz Emperorovog ugla. Da li će ovdje biti napada? Da. Odustaje Morf ovdje od branjenja, s obzirom da ima te hladne gume. Dakle, od ove igrice smo dobili neke novine, stvarno lepe stvari. Vidimo sad Zorića. Zorić bi ovdje mogao da napadne. Ovdje se lovac pametno sklanja. Safety kara trenutno. 26. krug od 33. Zašto nam se sada dole Aleksandar ovoliko odvojio? Nije Aleksandar, nego Zorić Matija. Da, kreće. Krenuo je Predrag, kako je već ovdje napravio razliku. Zorić već pokušava da vrati poziciju. Da, od Rajsena, tamo mi se čini da je to jako dobra bitka. U prvoj krivini, pušta to Rajsen. Neco, zardiraš svog Ohajomena. Da li je moguće? Da li je moguće? Brani protiv timskog. Pa ja mislim da bi trebalo ga pusti, Zorić. Pa ja iskreno mislim, s obzirom da su na različitim komponentama. Da li je moguće ovo? Da li je moguće da Ferarijevci ovo rade? Da li je, šta sada? Ovdje kontakt izlazi. Pa ovo je neverovatno šta Ferarijevci rade. Pa Ferarijevci u igrici ne mogu da se slože, pa da li je moguće, ljudi? Izvinjam se na ovakvoj reakciji, ali vidio sam... A dobro, to je prirodna reakcija kada vidiš ovako nešto. Vidi Zoriću! Pa da li je moguće, ljudi moji? I mi se stvarno izvinjamo na ovoj reakciji, ali neverovatno je stvarno vidjeti dva saigrača koje se bore ovako, ovo je stvarno, što bi Nece i ja rekli Ohio. Opet se bore, nema nigde, ljudi moji. Ovo samo Binotto može da priredi. Pogledajte ovo. Mislim, stvarno lepo je vidjeti borbu između timskih kolega, ali ovo je preterivanje. Ovo je nepotrebno. I Rajsen se uključio u bitku sasvim nijotkuda. Evo sada i Aleksandro beži bolid. Kakva loša odluka. Izgubili su sekundu na McLarenu. Pa dali su sada i Branko opet. A Predrag nam slavi na velikoj nagradi Portugalije. Iza njega Kembra, Olaf. Skoro celu trku je vodio. Aleksandar četvrti na kraju. Nemam reći šta je čovjek uspeo danas da uradi. I čak ni safety car nije uspeo da ga omete, da kažemo to, a Branko među vremenom najbrži krug trke je odvezao na medium pneumaticima 1.19.9. Uživajte, polećemo u veliku nagradu Portugala. Gazi se svetla i krenuli smo da imamo ko ima bolji start sad ovdje, šta se dešava, da imamo Cviks jako loš start, Bošković već iskoristio, Džimba fenomenalno startuje kao raketa u prvoj krivini, mora da vode računa kontakt između Boškovića i Dade, i zapravo Džimba i Dade, izvinjam se, Bošković je loše ovdje startovao, Džimba pravi grešku, odlazi dosta široko, odlazi na šljunak, najgora moguća scena, tamo 3 White, šampion u incidentu već, kakva ludnica na početku, Saki zadržava prvo mjesto, Dado ide napred, neko tamo sa stazu u pitanju su Softa i Balkan Bear Freza. Ogroman incident, sada smo imali Mati. I Gander također jako loše startovao, Rijede tek 7. a kakva je ovo trka mogla da bude sa onom pol pozicijom. Izvini, Softa sada ide ovdje u drugom zavoju, prolazi pored Mastera 005. Cviks i ostalo, znači pogledaj šta radi. Pogledaj šta radi ovo je jako opasno i nesportsko ponašanje. Zladno izlazi na stazu i blokira sve ovdje sada.
kao da ne postoje, ovo je jako loše što radi Lux Luka. Donji dio poretka. Miksa sprema napad polako, ali sigurno ne želi Miksa još uvijek da pretiče, ali Miksa mislim da je bolje da malo istruči tu bateriju ukoliko želi. I evo ga. Evo ga Nolo, Sim napada, ide napred na 13. mjesto, ali ovo je jako loše i Miksa gubi 3 pozicije zato što nije želeo da iskoristi bateriju. Tako je, Void Blade je sada... Safety car, zbog čega? Void Blade van staze u prvom krivini. Sada smo imali smo jedan incident gdje safety car izlazi na stazu sa 7. krug od 33. Malo više preambiciozno, međutim, za sada sve plozi kako treba. Obućina sa ovim medium gumama ima bolji grip i da idemo obućinu. Da li sada može Cvica već da reši po 8. krivini? Ovdje vrlo teško napasti, međutim obućina, ako neko može, to je obućina. Bakamber ide da odradi svoju kaznu koju ima, kao što ide Frez u boks i... Gandra, old enemy, izvini, side by side, greška, sada greška Gandre. Da li je moguće, 360, neće mnogo izgubiti, čini se, izgubit će 3, mnogo gubi. Nažalost. Da vidim koliko će ovdje izgubiti, ali sada ga i kontakt sa Cvixom, obućina mora ovdje iskoristiti, mora budu oprezni, McLareni ne smije da urade ono što je Mercedes. I na dive pokušao obućen, međutim ništa, ali Gandra ponovo uključen trenucima Rija da igra. 13:30 je interval, Matej se sklonio, ja se izvinjavam, sada Bošković prelazi na poziciju broj 2. Bošković prelazi na poziciju 2, je fantastično, je sada 25. krug, 8 krugova do kraja, teško će biti sada Cakiju da uzvrati i vrlo moguće ako uspije Caki da odradi ove 3 sekunde da će doći na poziciju broj 1. Seamaster, ovo može biti vozilo bezbednosti da Cvixu u propasti planove za prvu pobjedu. 13. poziciji, 25 krugova stari pneumatici, prva pozicija, bravo majstore, odlično odrađeno, zaista fantastično. Ovo je totalno zasluženo, najpametniji ispao, najbolju strategiju imao i prva pobjeda u karijeri za Cvixa, svaka čast, drugi će biti večiti drugi što se kaže Boško, a treći na njegov rođendan Caki.